داستانوتی لیکن من درد محبتا چه غم دیست وشی سمجھان محبتا داستانوتی لیکن من درد محبتا چه غم دیست وشی سمجھان محبتا سمجھان محبتا سمجھان محبتا سمجھان محبتا سمجھان محبتا. اے داستان شاعری شمشق نوکو استاد محمد شریف زیب ہے. خاص فرمائش مشق منجوا شاہ زیب شواز اور ہفچو کی جانب فرمائشیں استاد احمد جان اور مشق ہارونیہ فرمائشیں اسد زیب ڈرائیور اور شبندرہ فرمائشیں بلال غمزدہ اور شہزاد جان. گوشتار کے سہارا دوستان شما دیما سمجھان جتا بھوتا گو مناچ بیما یک روچ من دراتن پانچا کرو سیلا من دیس سرا جو ہے نندو کتتن لیلا من آئی شتن ہاتا چارتن آئی سوراتا من گشتن اے خماری من باز گنو کو پتا من گشتن اے منی جان اے دل گنو کی پرتو چماوتی نشان دے اے دل گنو کی پرتو بچ کندت کم گومن سی چاری گپ جت جلدی پدانی سمجھان پادات پدا شتو من انتظار بوتن پیغام کنتی بمن یا کاسی دی کلوئی پیغام کنتی بمن سی چار روچ بست من کاسی دے دیندا من گوشتو کاسی دارا برب گوشتو سمجھانا تو گوش یک گنو کے باس بے قرار پرتو یک ساحت نبی زندگ شریف بیتو کاسی تشدار وامبو شتو گوشت منی سمجھانا پرچا کتگے برباد توتی شریف زیبا من قاصدن ہمائی سیداب گوشتو گوپا آئی انتظار کمن سیداب گوشتو گوپا آگوشت کاسدارا قرب گوش شریف زیبا تونو مکن غمگین من جان من وطارا پرتو گوش شریفا من پرتوت گنو کن من ساریا شریف عشق تہاں سچو کن قاصد آتش مودان من دات ہمیں حالان گوشی پرتوت گنو کن شریف تی سمجھان من گوشتا ہمیں گپا شاوشیام بالکو درائین سوچ فکران موتی غمانگار کو من دیم دائی واسطہ لاگے تو چلو چوڑی من گوشت بیامنیا ساکگ نبی تی دوری خیر وقت بست دیما آتامی ملاقاتا من گوشت من خیراتن خیرات بین باتا آواز وفا کو گومن سمجھان وفادارت من صاحب بدل سمجھان آواز برادارت وقت منا مدیستن ریتن آچو زاگا آنفل نمازیا آدھا کرتی انگا آپم باز گنوکت من پرائی چو عبدالا اللہ زانتے ہمیں پاکین دلے حالان آواز منا دوستت ایتی وگے جہانا مچائی ندی سن ایتی وگے دنیا چمانی منی نورت آمی دلے قرارت امروز منی وشی آمی دلے مرادت آئی رنگ آئی صورت من چیکنی بیانے بالاد آئی کرزی یکتی وگے جہانے استد آراد زبارے یک شوم شیطانے آدھا کو جانچ ظالم شومین بے مراد آباز کو شیطانی آدھر میانا امیں آکرت خراب دلارا
بست آہس نیت منیا من بوت باس پریشان من نمبرین کیا من بازو کرتوں کوشش تو شم منون زارن اے دل پرائی واسطہ اے دل منی حیرانن نوکا سی دینا گندن آلا رمنی سرکن منی بربادی یکے سمجھانا می خبر کن اے کل منی کجائے تو پر چیا نیائے یا یک برے منیا تو جان منی سائے تو پلے ظالمانا آوانی مکپ دروگان یا مل لگا منیا آوانی مکپ دروگان منی چی خطا نہ کرتا من ترا دلانا برتا تو پر چیا او سمجھان پارین کے حبر زورتا پر تو من بے قرارن گردین چوگنوں کا بیاتوں بھی دے تسلی عشق وتی سچوکا من در پدر نبوتن نیستن منا ٹھکانا من لکھ داستانے وتی دل ارمانان کئی باز انتظارا اے دل منی کی مرتا جوڑ کو منا تو شاعر تو شاعری منظورتا من تی ہما شریفن پرتاؤں میں انتظارن من عاشقن تی سمجھان پرتاؤں میں بے قرارن بیاتو پچار خدا بیاتو پچار میں حالا سمجھان تی دوریا پرتاؤ ادا منالا تو بلنو اے جہانا دنیا اے مکب دروگان یا دست منا دیتو پرتاؤ کی من گنوکن محمد شریف زیبتی راہان کئی چاری پرتاؤ کی آشا پوروچ ارسانا وتی گواری من کا دلانا برتا تو امید لیتا آئے تو ہر شفاؤ سمجھان وابا منی تو کائے من پر تو انتظارن یا یک برے منیا من وش نبی ساتے سمجھان بھی تیا تو محمد شریف زیبنون بس کن تو داستانا تو لکھت گئے زیفین وتی دل ارمانا تو محمد شریف زیبنون بس کن تو داستانا تو لکھت زیفین وتی دل ارمانا وتی دل ارمانا داستانا وتی لیکن من درد محبتا چھے غم دیستا وشی سمجھان محبتا سمجھان محبتا سمجھان محبتا سمجھان محبتا سمجھان محبتا سمجھان محبتا